Om Swastiastu, Rahayu Rahajang, Katur ring semeton, ring dijo jemagenah ring rahina mangkin, rahina mangkin titiang jagi nguningayang, inggian ide sesunan, tapi pakulun ide bedara sesunan, pura pucak padang dawa, rahina mangkin kepenak, ring rahina redite, pon madang sia pinanggal 12 Oktober warsa 2 tali 4 likur. Sedurungane ide sampun nodia ring pura desa adat Luseng Pejeng Kaje, rahina mangkin ide kependak jagi pacang lanturan, pemargi jagi pacang nodia ring desa adat Seme Payangan, pastike ring sejaroran pemargi ide sesunan, pastike sampun ngelintangin jagat malera ring Luseng punika pastike sampun ring sading ngawang pedipe ngelintangin tukat petanu rauh hidering desa adat Manuabe Gendrat Tegalalang ngawang malih ngelintangan malih ke tukat rauh hidering desa adat Tegalalang ring pasar Tegalalang ide pemargi ngawang punika ngelintangan malih punika tukat uwas lanang sampun kita ide rauh malih ring desa adat Kliki, desa adat Dia Tengah Klusa Payangan, dur desa adat Klusa Payangan. Nah punika so kita nyujur ngawang punika malih ngelintangan tukat punika tukat ya was istri. Nah hari punika pas punika ide rauh ring jagat desa adat Seme Payangan ide kesangre ring jabe katuran Segahagung dur ngecepuk ring ide susunan ring jagat desa adat Seme ring jabe pura dalam agung desa adat Seme ide katuran pesamleh Segahagung sedurung ide ngeranjing simpang ring pura dalam agung desa adat Seme urusan punika pastika ide jadi pacang ujur ring pura pusah desa adat Seme ring trika ide susunan ring pura puncak padang dawa asa punika tidak sedang mengayang ingin pemargi ide bedara susunan pura puncak padang dawa sampun nampak jagat domogi ide bedara susunan Maja kesukertan kerahajangan majang banyak majang jagat sedagingane Manda Rahayu asapunika presiden titiang nguningayang ring para semeton domogi Rahayu sareng sami. Om Santi 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 Om.
nih. Terus balik nih. Jadi, bro.